sababu hakuna namna yoyote ambayo unaweza kukwepa changamoto za dunia hii, hakuna. Lakini ukimjua Mungu unakuwa na amani, hata kama maombi ulioomba hayajajibiwa, lakini ndani yako Mungu anakupa amani. Anasema amani ni wapayo mimi, sio kama amani mpewayo na wanadamu. Kwa maana hiyo hata kama maombi yako hayajajibiwa unakuwa na amani, kwa sababu unamjua Mungu unayemwamini. Unamjua Mungu kwamba ni Mungu wa wakati. Unajua kwamba majira yangu yakifika Mungu atajibu. Kwa ukimjua Mungu unakuwa na amani, hata kama kuna magonjwa, hata kama kuna madeni, hata kama kuna changamoto nyingi sana ambazo unazipitia, lakini ndani ya moyo wako unakuwa na amani. Hata kama mambo yote yamekuwa mabaya, ndani ya moyo wako unasikia amani. Duniani kuna dhiki nyingi sana, Yesu alisema, ila jipeni moyo. Endelea kumtegemea Mungu kwenye maisha yako, na hakika hatakuacha siku zote za maisha yako. Mjue sana Mungu, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo. Mjue sana Mungu, mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo unaweza. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo unaweza kukwepa changamoto za dunia hii, hakuna. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, za dunia hii, hakuna. Lakini ukimjua, mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo unaweza kukwepa Mungu. Unakuwa na amani, hata kama maombi ulioomba hayajajibiwa, lakini ndani yako Mungu anakupa amani. Anasema amani ni wapayo mimi, sio kama amani mpewayo na wanadamu. Kwa maana hiyo hata kama maombi yako hayajajibiwa unakuwa na amani, kwa sababu unamjua Mungu unayemwamini. Unamjua Mungu kwamba ni Mungu wa wakati. Unajua kwamba majira yangu yakifika Mungu atajibu. Kwa ukimjua Mungu unakuwa na amani, hata kama kuna magonjwa, hata kama kuna madeni, hata kama kuna changamoto nyingi sana ambazo unazipitia, lakini ndani ya moyo wako unakuwa na amani. Hata kama mambo yote yamekuwa mabaya, ndani ya moyo wako unasikia amani. Duniani kuna dhiki nyingi sana, Yesu alisema, ila jipeni moyo. Endelea kumtegemea Mungu kwenye maisha yako, na hakika hatakuacha siku zote za maisha yako. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo unaweza kukwepa changamoto za dunia hii.